Učimo se uzbeščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. Tayyorlamoq. Pripraviti. Pishirmoq. Kuhati. Kesmoq. Rezati. Maydalamoq. Sekljati. Tilimlamoq. Narezati. Archimoq. Olupiti. Yuvmoq. Oprati. Chaymoq. Splakniti. Quritmoq. Posušiti. Qaynatmoq. Zavreti. Qovurmoq. Cvreti. Pechda pishirmoq. Peči. Grill qilmoq. Peči na žaru. Bukda pishirmoq. Kuhati na pari. Aralashtirmoq. Mešati. Qorishtirmoq. Zmešati. Quymoq. Naliti. Qoshmoq. Dodati. Isitmoq. Sigreti. Sovutmoq. Ohladiti. Tortmoq. Postreči. Tatib ko'rmoq. Poskusiti. Ziravorlamoq. Začiniti. Suzmoq. Odcediti. Yopmoq. Pokriti. Chaymoq. Pechda pishirmoq. Suzmoq. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.